Eyo broski, uyu ni P1 promoter. Iyi ni Truth TV Rwanda, ndongeye ndagarutse muri cya kiganiro. Uyu munsi rero nkuzaniye abagabo batatu, tugiye kureba ikintu bagiye bahuriraho. Aba bagabo batatu rwose baramamaye, basize amakuru mu minsi ishize no muri iyi minsi kwisi yose. Turaza guhera ku mugabo bita PDD wo muri Amerika. Uyu PDD uretse kuba ubwabyo yari umusitari rurangiranwa, yari atunze amamiliyoni menshi y'amadolari, ni umwe mu bantu bari bazwi muri industry yo muri Amerika, muri industry y'umuziki cyangwa industry ya entertainment, showbiz kwisi hose. Uyu mugabo PDD kuba utarumuzi ubwo byaba ari ikibazo cyuko wowe utakurikiranye showbiz neza, ariko PDD ni umwe mu bantu bafite izina rizwi cyane hano mu isi kurenza abandi mu bantu. Rero PDD uyu mugabo bimwe mu byamugize icyamamare harimo no kuba